Bwaine nirio maabithaa ya makugitira mutitu marakinyire guku mwena wa Ngobeni mutitu-ini wa Mau na kwambahema kionereria ati Thabari ya kuruturura andu kuuma mutitu-ini uyu wa Mau ni kwambiriria. No ona mibango eno itanambiriria kuri aria mateneterera mucarisa wa maabithaa na ni marambiriirie kwiruturura kuo makiuga ikinya riri ni ria gutia watho wa thirikari na njira ya kuuma matekuringiririo. Serikali wanajua pahali mpaka iko na sisi wa Maasai wanaheshimu serikali kutoka bila kuingilia sisi kufurusha na nguvu. Tumesalimu amri ya serikali na tumetii sheria, na ndio sababu mmeona tumetoka mapema kabla serikali hatujafikia. Atongoria kuuma kaunti ya Kajiado na Narok Matongoretio ni ngabana Joseph Ole Lenku maugite mutitu wa maugite wa kuguna nduriri imwe no uguni waguo ni kuri bururi uri wothe. Sisi tumeomba jamii wetu ama Wakenya wote walioko huko watoke katika Mau Forest. Na kwa hivyo hii tumeona kwa sababu ya manufaa ya sisi wote, visasi sasa na vijazo, watu watoke Mau. Isichukuliwe kwamba ni mambo ya fitina, mambo ya vita, mambo ya chuki ama mambo ya ukabila. Atongoria ya aria mamenereirie ateti aria marenda kwiyethera ngumo kugerera mutitu uyu mugite aria mategutia watho wa thirikari gutiri undu ungi otiga kurutururo kia binya. We are saying that Masai Mau Forest must be conserved. It's one of the biggest water towers in this nation, and amongst other water towers, the invaders must get out. This issue of preserving the Masai Mau complex, it's either now or never. Aingi mao aria ni makuma ruriri rwo kabi mugite ni moyo gwati wa guikara mutitu-ini na riu makiende thirikari imethere gwa kuthie niamu uyu niguo rari mucie kuona aingi mao maratigire mimera makiuga mabota kugumirwo ni ngaragu. Tumetoka na watoto na wamama wagongwe na ng'ombe na kondoo hata na mafunda. Hii ni kitu tumeona kabisa serikali wamekuwa serious. Narok hii tuko na shida, watu wanalala njaa, hawana chakula na hawana maji. Undu uyu ukiterere gukoretwo na ngucanio cia utongoria kibaro-ini gia uteti o mundu akegeria gutariria itumi cia aikaria ya mume mutitu-ini uyu kana matikuume. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi, wadia wa Murithi.